Nageenyi fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii siinqee akkam jirtan fayyaa keessan inni jira ta'u ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ ውድና የተከበራችሁ የሲንቄ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት እንቁላል በተለያየ መንገድ መስራት እንችላለን ከሱ አንዱን ሁለት አይነት አሳያችኋለሁ ማለት ነው ከኔ ጋር አሁን ክሌ ከራገባ በጣም የሮም ራሳ ከሰተ ከሚጠቆ ጀኑ ሲንቀበጥ ዲፌራ ክሌ አፍሮን ቀበጥ ያኔ ሲንቅሌ እንገፊተን አጋስን በርባችሁ ስቀባችሁ ደንዴሰኒ kanaafuu isaa wantoota na barbaachisan filfil baarii yookiin qaaraa kalarii adda addaa qabadheera kaarootiin qaba timaatimiin qaba shunkurtiin qaba jechuudha akkasitti tolutti fayyadamatti muruu dandeessanii adda dheeressee mureessin immoo saafiidhaan muruu dandeessan gogootanii jechuudha karaa manatti toluunan akkuma barbaadutti muree jechuudha sinis akka barbaadan hojjechuu dandeessanii karaa barbaadamu qursii yookiin immoo iraata hojjechuu dandeessan jechuudha እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ያዝኩት እንግዲህ ታያችኋል ብዬ ተስፋ አለኝ ከዛ ደግሞ ቅመም እኔ ጫውና ጥቁር በርበሬ ቆንጆ በርበሬ ብቻ ነው የምጨምረው ማለት ነው እነዚህን ያዘጋጀሁትን የሚያስፈልገኝን አሃል ጨምርበታለሁ wantoota kana hangana nagaaje watti baay'ate nu harka caccaba waan ta'eef ittiin baay'isnu akka ittiin baay'isnu jechuudha nuuf hin galabbatamu jechuudha ergasii immoo unqulaalumas immoo taawaarratti gootanii yookiin immoo killee keenya erga cabsitanii ibiddarra gootanii booda wanta kana baddaarratti bittisuu hin dandeessan garuu ani waliin makeen hojjedha jechuudha isas immoo yeroo biraa isinitti agarsiisa kanaaf barbaree gurraacha fi soogidda koo hanga nagaa jedhanitti dabaladha ilaaltanii jechuudha akkattiin baay'anni akkattiin jalaan ture ጫውና በቆንጆ በርበሬ እንዳይበዛብን ማለት ነው በመጠኑ እንጨምርበትና አንድ ላይ እንመታለን ይሄንን እንዲህ ካልፈለጋችሁ ተዋን ምጣዳችሁ ከሞቀች በኋላ ዘይት ከጨመራችሁ በኋላ እንቁላል ለብቻ መታችሁ እንቁላል ከጨመራችሁ በኋላ ደግሞ ምን ያስፈልጋችሁን ቃራውን ሽንኩርቱን ከላይ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ግን አንድ ላይ ነው መታውት ከናፉ እስንስ አከበርባደን ተወጀቹ ደንደሰን ጀቹዳ አከሲት እርገነት ጉዴ ገራ ergan badan bitirukuteen booda jechuudha jara kana badan bitirukun dhugumatti warri man arabaa keessa jirtan ganama jechuudha keessattuu dafii waan nu dhaqqabuudha dafni osoo daqiiqaa tokko kun daqiiqaa lama keessatti waan hojjechuu dandeenyudha jechuudha yeroo muraasa keessatti daqiiqaa 10 ijoolletti oofisnu kan ammaas fiinee isaaniif qorsi isaanii qopheessuu hin dandeenye jechuudha garuu ijoolleen arabaa yeroo baay'ee wantoota itti fayyadamu kana nyaannu asitti daabboo kan bargarii daabboo qabdatti fayyadamuu dandeessan rakkoo tokkoon qabu Tawa korra godhadhee jira yookiin immoo bira midhaadii koo jechuudha isarratti zayitiitiin fayyadamanii zayitii mana qabda fayyadamuu dandeessanii dhadhaa fayyadamuu dandeessanii zayitii mana keessa jiru wanna isin barbaachisu fayyadamuu dandeessanii hanga isin ga'u jechuudha zayitiinu mana keenyatti hedduu jaalatan jechuudha nyaata irratti keessattuu inqulaalii fi wanta xinnoo jechuudha saaluunas yeroo baay'ee zayitiitiin fayyadama dhugaa dubbachuudhaaf nyaata manaati irratti jechuudha nyaata alaafoo ta'e qofaadha kun erganaa OA ergan isa akkanaa utti kana eege kanan irra konkoluuchuuf akkana jalaan qabneef jechuudha kanaaf hundi keenya karaa adda addaatiin hojjenna malee namni qulaatu jechuu beeku wallaatu hin jiru erga inni OA kamoo qalliin በኋላ ዘይቱን ጭጄ kamoo qalliin በኋላ እንቁላሉን ጨምርበታለሁ ማለት ነው እንቁላሉን ከጨመርኩ በኋላ ግን እሳቱን ስር ቀንሰዋለሁ ለምን እንዳያርብኝ መጠጥ እንደምንልኝ ማለት ነው ከላይ ጨመርኩትን አታክልቶቹ ከበዙ አይገለበጥም ይሰባበርብኛል ማለት ነው እንዳይሰባበርብኝ እሳቱ ስር ቀንሳለሁ ዘይት ስለበዛበት ከታች ይመጣበታል ያለው ማለት ነው እንደዛ ካረኩን ክድ እናረግበታለሁ ክዳኑን ካቆየው በኋላ ምጥጥ ካለልኝ በኋላ እንዱም ማመጣት ትችላላችሁ እንዱ ምሳችሁ ሳገለብጡ እንዱ ማለት ትችላላችሁ ወለበጥም ከቻላችሁ ደግሞ ማገርበት ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ አሁን በትንሹ ገልብጬ በስሱ ማለት ነው አስመጥቷለሁ እሳት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ደርሶልኛል አሁን በፈለጋችሁት ከቸብና ሞይነስ አንድ ላይ እንደዛ ደግሞ በፋንድ ማለት ነው ባንድ ጊዜ ቪዲዮ እየሰራሁ ስለሆነ አልተመቻቸልኝም ለዛ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ በሌላ አይነት ለመስራት አሁንም አራት እንቁላል ነው ግን እዚህ ጋር ማለት ነው እንቁላሉ መሰበር የለበትም ምን ነበር የሚባለው ይሄ ከራራ ያለው ነገር እሱ መሰበር የለበትም እንዳይሰበርባችሁ ተጠንቀቃችሁ ማለት ነው በዚህ አሁን የሚሰራላችሁ ኤቀዩ ይሉታል እንቁላል አይን ያለው እንቁላል ማለት ነው አይኑ ሳይሰበር ወይንም ደግሞ ወዲና ወዲ ሳይሰበር ማለት ነው እኔ ግን
ይሄ በጣም ቪታሚን ፕሮቲኖች ማለት ነው። በጣም እኛ ቤት ሰዎች በጣም ልጆቹ ይበላሉ። ለምን የበሰለ እንቁላል ሳይሆን እንዲህ ሲሆን የምንፈልገውን ነገር እናገኘዋለን ማለት ነው። ይህንን እንቁላል ሰብሬ ሳልመታ ማለት ነው። እንቁላሉ ሳይመታ እንደዛው አሁንም በርበሬና ቆንጆ በርበሬና ጨው ነው የምጠቀመው። ሌላ ምንም ነገር አልጠቀምም። አሁን ይሄ በአንድ እጅ እየቀረጸ ስለሆነ ተሰበረች ማለት ነው። መሰበር ሁለቱ ተወሰነ እየተሳለ ልክ ሁለቱ እንደተቀመጠ ነው መቀመጥ ያለበት። በአንድ እጅ እየቀረጹ ስለነበረ ሁለቱ ተሰበረች ማለት ነው። መሰበር የለበትም። ይህንን ካረኩ በኋላ ጨውና ቆንጆ በርበሬ ሳረግበታለሁ። ቆንጆ በርበሬ የሚያረኩት ጨው እስከሚመጥ ድረስ አረገዋለሁ። እዚህ ላይ ግን ቅቤ ነው የተጠቀምኩት። በጣም እሱ ቅቤ ነው የምፈልገው ማለት ነው። ጠፋብኝ ምን ነበር የሚባለው? ስፖርት ሰሬ ነው ማለት ነው። ለምቺ ቆጣ ዋን ጃለተ ከን ተደበለ አክን ቁላን ጨውን ቀቡ አመርካ ሆኩን ተረታዋ ነው እንግዲህ ወራው ነው እንግዲህ መገላጨው ጨውን ቀቡ ቁላን አከላማሱ ነው እንግዲህ ቀባ እዚህ ተባለ ቀቡ ቢታሱ ቀቡ ይችላል እሱ ማን ቢቻልም አማማነት ግን አጂቢ ስላስ 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 ለዳራ ጥቁም ሽሮ ኡራን ባንታ akkasumatti daabboodhaan nyaatamu yeroo baay'ee sirna osoo hin bilchaatu amma kana lamaan bittinnaa kun soteettanii xixiqqoo fi ganaa jechuudha osoo hin bittinnaa'in kan kennamudha jechuudha bakka eegana kana godhee akkasumattan kennaa jechuudha kan ergana singee kun akkatti qadaadee akkanumatan keessa jechuudha isaahi vegetable isaatti hojjedheeraa hojaalattan like share gochuun dangatinaa viidiyoo biraatiin ongolti deetu nagaa annaa tura bye bye